أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Assalamu alaikum hande kadi ay jonto en gaynaldo lande men ko par ce que suma yon do taw menen aysi gongo aysi no satti ko ma taw men dum anota wala kito bandira am ça va e jam Jamtu kawoni tima actrice américain wanka d'accord hande ko fi qur'an o men ngari taw wol gutto jotto burgol nyaadni gol ajalide ngollom fenowo jangata gol jindo jemma jangatangol hunjatangol nafikijo kadi jangatangol watangol hunjade ko ngol dum addantama problème ala mi retti ko nan don kafirun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين لزوي أن تولا توقع ko wadi sa fala ndandane taw juube mabe ya duwa ndandane be di buddi sattude do foy mo ngoy lannali goy kono mi arwe mon kadi hobbe go kadi parce que mi andi odo fewangana tonga kono wada hiwrade men ga ina yo yiru men ni men borto pijugono ton men ina ta meden jangi ha fedditi mais non mawbe amen ben jannuno men yeru ko men juulira alhamdulillah rabbil alamin corteji gono ton harame wawata mais corteji gono ton kadi me wawa jangude men debbuyor ko mi conseillata kadi juube ben men fo amen ko me yaw men batto karmo ko be wallito men be beydana men gandangal parce que ni ayay do me de wada piju gono ton hara ko majjere hara men anda fimu afami ko dum wadinta wobbe amen non haray no andi ha andi be tewoto woni kono ko mi toroto Allah yo Allah wala do beyde wallude sorta en e piju gono ton piji di mojjadi haray ko dum do. Merci la famille wonbe men darde o yi dum do min tigi wallahi mi mo innanno o waway jangude gollo haray no nono min non di na gonga quoi la famille na ko wuta fo na ko hola fo kadi wutete kadi quoi na kadi ko wuta fo kadi holete quoi la famille ba ko man yaade sa yon kadi quoi merci fok